glavnem igralo se bo tu 6 ekip po Mareziga. Glede na zaradi organizacijskih zadev, v Pomjanu sem že napisal 4 ekipe. Pomjan 1, Babiči, ki so prišli odaleč, Marezige zaradi, ker morajo biti gor v vezi igrišča in ure in to, in naša druga ekipa. Ostalih 8 bomo žrebali. Kam kdo pride? Jaz bom dal listke tu. Tu je za vseh 8 ostalih. Vsak si bo vzel en listek in prosim, da boste počakali, mi bo vsak povedal, kaj piše na listku, da bom jaz zapisal na razpored. V redu? Ajde, kar vzamte si, pa imejte v rokah, pa bomo videli. Ne, ti si že napisal. Ostalih 8, ja. Ne, vi ste že v Marezi. Še 2 ekipe tu imajo listke. Hrvatini. Marezige. Še eden manjka. D3. 4. julij 2. Mi smo dobili protokol. Marezige. V redu? Dobro. Poslušajte. Začne igrati 1, 2, poraženec ostane gor. Kakor ste zapisali.
Da se ustavi! Dobro! Bravo, Dimitri, bravo. Gotovo je tu v redu. Naprijed mene. Ne manjka. Ajde, čujte, glede na to, da nas je zelo malo ostalo, jaz upam, da je bil turnir organiziran v redu in bi jaz kar podelil. Tretje mesto je osvojila ekipa Pomjana 1. Bravo! Ajde, Vinko. Slavijo Balkan zvon! A ja, visok je, zato. Bravo. Bravo, sebi si dam roko, bravo. Ajde. Prav kekec. Evo, bravo! Umakni se, da sam mislila. Leti golobček. Drugo mesto je osvojila ekipa Pomjan 2. Bravo! Voli? Bravo. 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 Samo prsave. Digni pokal, ki se ga ne vidi. Samo prsave. Prvo mesto, ekipa 4. Julij 1. Tu boš ovdje se ne da će slabše vjeri, tam da boš lijep na slike. Ste vsi? Vidi malo stran. Hopele, sej! Nisem! Leti golobček. Daj kacila, sala! Kaj boste povedali? Eno veselo. Kaj boste povedali? Leti. Ekola, jaz mislim, da je posnelo.